abayimihla nangemihla busuku nemini. Nkosi ngako Nkosi lomhlaba solo umile. Ithi Nkosi siyabonga. Sithoba kuwe dwala lethu. Thatha indzawo. Uwengamele njalo. Ubuse ulawulwe nguwe. Sine bantu Nkosi. Sibonga ukuthi sinemncele. Lapho Nkosi singentatintfo tifike khona. Wena wedwa kawunamncele. uNkulunkulu seti kwako konke. Uyabusa. Busa mnini mandla wonke busa. Wende mathanza. Sithobe thine kukhule wena. Kuthobe bohulumende bemhlaba. Babusi bemhlaba bathobe. Nkosi siyathandaza. Kube luthumo kuwe phakathe naphakathe. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. Sime enzabeni yethu ya Genesis 39 bazalwane. Sichubeka na Josefa lelithi livi abe sekutsingisweni lokukhulu. Uhambe tigaba netigaba tekuhlupheka. Lithi lelivi ungamangali mzalwane uma uhamba tigaba netigaba tetingqinamba. Hlala weti kutsi simakadze unawe. Hlala wati kutsi simakadze unawe. Fundza Genesis 39 verse 21. Sekunenguzanguza elicala lesekabekelwe lona. Sekunenguzanguza yani lesekabekele lona. Simakadze wajike wabandla. Wamenela umusa. Uyati kwekuthi lesikhani lomfati sekakhulume kanjena letinye tisebenti tathi vele wena wawenda lona athi umbeke aphathe wawunani. Begenda lokhu bekathenga emehlo akho. Wena wambona kwakungizuthi kahle kanti vele sigeleke ecele sitsala. Ngiyasola kwekuthi bangibuta athi wamthathaphi wamthengaphi. Ngikhuluma lamagama abazalwane ngoba sitha siyathanda ukukhuluma lamagama lawo. Ungamangala uma uva ukuthi bakhuluma namagama lawa ngawe. Akuqali ngawe kuhlupheka. Akuqali ngawe kubhekana nengcinamba. Akuqali ngawe kuqanjelwa emanga. Akuqali ngawe. Akuqali ngawe kwakhelwa luzulu. Akuqali ngawe. Akuqali ngawe ukuthi abantu bahlangane ngemuntu. Akuqali ngawe. Akuqali ngawe kukhishwa inyumbazana. Akuqali ngawe. Kodwa uma ume ekwethembekeni kulona lekadala. Lithi lelivi akakuyekeli ukuthi abe nawe. uNkulunkulu 39 Genesis 39 uthi kodwa simakadze wajinge wabana. Ungatibuta uthi yesimakadze una Josefa asejele. Yesimakadze ungene njani ejele uma ngabe bonayo. Ungatibuta sesimakadze ngene njani kulolu lubishi kuloku kuhlupheka kulena nkinga uma wena bona. Don't worry.
uyatitolo lelive lelifunziwe la endlini yesimakathe lifundwe kuJohane 3 verse nakho njalo lama verses 1 to 17 lamanye lamavesi uthi Jesu yenokodima umoya uhusha awuwathi uthi uchamukaphi ungathi in other words ungaboti imbuta imibuzo ungavumi sathane afake ama questions lode imphendvulo kodwa lokusala kwemphendvulo sisimakathe unawo nayo thatha lemphendvulo uhambe nayo thatha lemphendvulo uhamba njani hambe tikwayo hlale tikwayo buke yona simakathe yenetiswa ngilokuthi simakathe unawo lokunye kuthi ngeneleni kwentiweleni kwatiwa lizulu ungabafuna kutibuta imibuzo lelivi lekathi Jesu asesifunze asesiyenkulu ngizomethemba njalo uyayasihlela amathi Joseph asejele kusibeka hlabela muphi umhlabeleli ngubalela kaMakhelesgu inakunjena indzaba lebhlungu kanga ngumuntu lophakeme kwakungumfati wendvuna yetigatsi tenkosifana yise wena ushaya ivalo udledletela ubone ukuthi kuphelele uzucabange na poison nenzamo ngani ngoba ubona ukuthi ubuke lesigaba salabantu labakakhelele leskini noma lebangenze kuleli bishi don't worry akunanzi abathi bakhulu kangakanani John 3 Usesemvuleni John 3 ngithi mzalwane ungadibuti awubathi Satan makaletha lemibuzo seSatan imphendvulo ngite hamba ukuthi aJobe kuthiwa ngenelani kubishini la nginayo imphendvulo sisimakathe unayo lapha emlotheni Jobe lapho bekabhuca khona nemathumba esikhunjeni sakhe simakathe lekanayo wathi sita na Johane na Jobe wena njani wangawasusa emehlo akhe kusimakathe tefika tilingo tathi wasusa emehlo akhe kusimakathe wena bangcono labafile kunawo ngoba Satan usho njalo singcono lofile kunawo kane ngisathana wathi Jobe wami umphefumulo uyawuthathwa ngumnikati ngihlaseka ufuna leke mina ngenze ngitikhaphele kuphela Jesu waphendula wathi okay asifunza nje lo verse 8 umoya uhusha lapho John 3 verse 8 umoya uhusha lapho uthanza khona umoya wenda njani uhusha lapho uthanza khona kuthanze simakathe uthi ube kulesimo lokuso iconze lenzako umoya uhusha lapho uthanza khona uyakuva kuhusha kwawo uyawuva umoya ethi namhla yabanza lo moya uve kusi lo moya namhla yashisa uze usho siyokushisa kwalo moya lohusha kangaka usho siltakuna uze usho lo moya lona lobanza kangakaneke kwendeke thilini yayikabona kwane mafweni sevala isineke line emva nebantu indzaba ngomoya indzaba njani ngomoya kodwa awuwadi lapho uphuma khona nalapho uya khona so ungadibuti inina bambelela ukuthi simakathe unawe ngithi lithi lelivi loGenesis 39 lithi Josefa bejejela ejele kodwa nje simakathe wajinge wabanaye njengaloku bekasolo anayo amen
akazange amfulathela, akazange amkhweshela, akazange nakunja nampe. Whatever simo lobhekene naso manje, ngifuna ukukutshela ukuthi simakadze unawe. Hlala wethembekile, ungaze uyofuna lusito ulingise Sawula, inkosi Sawula leya seyiyawufuna lusito kuphi na emandleni ebumnyama. No, unganyakadi. Thani ngihleli lapha ngihleli ngimbukile simakadze ngilingisa ubathatha udraw icourage kuJosefa, udraw icourage kuBojobe. Udraw le courage uthi ngifuna kubalingisa. Ngifuna wena njani kubalingisa. Hallelujah. Amen. Sikufuna kubalingisa. Simakadze unawe. Wajima zange amekelele. Akazange amlahle. Ene lokumnanzi bazalwane kune evidence. Ekugcineni ngitsite seneke kugcine lesimo lengcinamba neke ize overcome neke ikwehlulekise utawugcina evidence bufakazi bekuthi simakadze unawe ekugcineni. Tiyekele tindvo tihambe ngalelo hlelo loluhlelekile loluhleliwe. Tiyekele tivumele. Ungabese sothayite enyameni. Sofuna tisolvela wena ngetikhwepha takho. Yekela simakadze solve indzaba yakho. Ngiyakubuta mina, kusibe yangichembelelani mama? Yekela. Kwakho lekumele ukunake ukuthi simakadze solo wenda intsandvo yakhe. Ungaqumukele esonweni. Ungayofuna lisito lapho simakadze wati khona ukuthi lisito lakho aliveli khona, lisito lakho liqhamuka kusimakadze. Indzaba yakho uma uthandazelwa ishiya kusimakadze yelekelele esandleni sasimakadze. Ungafu inkinga yethu uthi nebantu bese sifuna tisolvela thina. Sesiyaphundla. Sesenda njani? Sesiyasuka kule track leka sibeke kuyo simakadze. Wangena ejele. Wakhelwa inguzanguza emanga. Ngithi butatsi bekahlabela liphi iculo. Noma bekathi nokumameva ngiwanyathela lapho ngihamba ngeyakindlela angiwanaki uJesu wami. He was a young man namhla sifundzile ukuthi wathatha over embusweni waFaro na 30 years. Wathi nokubameva usendlini yaFaro usigcile uyasebenza ngemandla usebenza phansi kwalemhlabelele nokubameva ngiwanyathela lapho asiwathi lamanyeva lekahlabela ngawo namhlabelele kodwa siyawabona kuJohane kuJosefa kwakuthi kwangathi imicophe uyawathi amanyeva sehlanzeni. Wathi nokubameva ngiwanyathela lapho ngihamba uyathi ufakwe ejele egcineni kwejele ngoba uboshwe abantu labakhulu eveni.
lesithi la kangani iblue sky akwengqisho nanyoni sincane senzawo mfundisi bathi lapha eJalimane kunenzawo lekuthiwa kwakungema concentrated camps lapho kwakujijelwa khona amaJuda abulawa kabuhlungu esibhuku lesikhulu kabi babulawa esandla phansi kwesandla saHitler bathi labadadishe lenzawo ngisho inyoni indizeli ngakhona ngoba kwakuphuma imiphefumulo leminingi emaJuda yaphuma kabuhlungu basitshele njalo kuleli jelele la kuthiwa seblue sky kuthi angidizi ngisho inyoni noma ungabuka ngoba that's the only thing loyibuka kwa otherwise around wena kunema walls wajikelwa khona lo mvulo la lesikhuluma ngayo namuhla wasuhlabela lo mhlabeleli ngiyacabangela wathi nokuba meva iwanyathe lapho ngihamba ngiyakile divumele tintfo tenteke ngendlela yasimakazi divumele tenteke ngalendlela letenteka ngayo empilweni yakho divumele but uhlale kusimakazi umbuke simakazi ulingisele umhlabeleli emehlo ami ngiwaphakamisela ubani ngaphakamisela etinzabeni lusito lwami luchamuka kusimakaze wakhuluma namagama lawa Josefa wahlala wambuka wathi inkosi noma kunjena ngathi kunye kuswenawo nawo ngithi temzalwane uma uhleli kusimakaze neke kugcine simo sekuhlupheka sekusizi sekukhala setinyembeti etikwempilo yakho neke kugcine sona kutawugcina lentsandvo yasimakaze lekanemasu lamahle ngawe ekukuphumelelisa kutawugcina ini na kutawugcina intsandvo yasimakaze Stefano bamgcoba ngematshe lizulu lavele embikwakhe ngoba kwakungumuntu bekafuna izulu wajajuliswa izulu lebe bamgcoba ngematshe wakushaya indiva buhlungu bematshe waze wathi eyibangisita ngoba lezulu ngaba ngaliboni ingaba khona kubathandazela ngosungababala itono taboti kwa kutawugcina intsandvo yasimakaze lekuyintsandvo uthi tenginemasu lamahle ngawo ekuphumelelisa ayekubulala kwangathi useJosefa unawugcinela ejele wena ngoba nemasu lami awunawugcinela kulolusizi awunawo utayivetas ayibonakale kusengqinyalo ngoba ubhekene nalengqinamba Gojasima uyathi simakathi in every situation Goliath bebamgcokisile bamgadalizise ngetinsimbi Get past simakathi wayibona indawo lapho benganansimbi khona kusilitshe lipenetrate lilahle Goliath pass ngoba ngisimakathi ngijehova wembi ulichawele kulo usilwela emfihlakalweni uthita kuyingebuningi bemahashi imbi akayincobi ngebuningi bemahashi sengitfolele verse la akayincobi ngani mzalwane ayinqotshwe ngebuningi akuyingebuningi bemahashi dihlabelela bani 33 angata sobuka
Awuyingaboni bemanje. Uyalithola? Abuye verse 16. Kude inkosi lencoba sitha ngoba inemabutho amaningi. KuNkulunkulu uthi sitha kasincotshwa uboyifunza kusenaKheribho uthiwa wena netindimba letebabutho uma yohlasela inkosi ezikini. Kude kusimakadze lonqoba ngoba nemahashi lamani emabutho enakho njalo emabutho lamaningi. Thine lamhlabeni kumele ube nemabutho lamaningi. No, not with God. Not with God. Not with God. Not with this God. Ngalamanye amagama simakadze ukhuluma amagama leka wakhuluma kuZerubhabheli. YeZerubhabheli ayingethi ikhwepha lenza. Kude inkosi uNkulunkulu lencoba ngani? Kube kufonza. Kude inkosi lencoba sitha ngoba inemabutho amaningi nesithwala asincobi ngobunyenti bemandla akhe. Asintombi ngobunyenti bemandla akhe. 17. Lihashi lembi lingeke likukhulule noma lingaba nemandla namakhulu lingeke likusize. Neke. Ayini amandla nangitikhwela. Akayimi kanjalo simakadze. Uyilwa ngemfihlo yakhe, unemfihlo specially directed to you. Kuthi le mfihlo yami lena sengiyayireleasa. Wayireleasa lapha eGibhithe ngekuthi nje ngithi tesimakadze bantu obanga strategize sathana ngakustrategizela. Aba-assemblishe bantu abakoleke babe baningi babe against wena futhi babe highly powered babe bantu abasetulu kakhulu. Kodwa umuhleli kusimakadze umethemba umbukile. Hey, manje ubonisa umXhosa manje sesimakadze ngikujongile. Umbuke. Umethembe. Wende kahle ungangene esonweni. Sono sibalekele ulingisena lo Joseph. Usejele ngenxa ye-righteousness. Babusisiwe labamnene. Wefika Jesu wangena lapha emhlabeni. Ngiyithi inshumayelo yakhe yekuqala yaba lapha emhlabeni basho njalo labadadishisa inakunjana yini? Theology. Bathi yaba lapha emhlabeni. Abeshaya ihloko. Gani so utawuthi kulo 3.5 years expand kuleti ihloko bekade ishaya. Babusisiwe labamnene laba-righteous labangangena esonweni. Labahlukene nekona. Lebaphumile kwenteni tinvo letifunwa ngumhlaba. Labo babusisiwe ngoba batawonda njani? Batawudlala ifa lemhlaba. Ngithi mina kusiko ukudlala ifa lemhlaba yini leli lesesifunze ngalo namuhla. Ngithi tenemphumela kuba nenvo lebonakalako lekayendako simakadze empilweni yakho. Kwekuthi wena lohleli ekuthembekeni nasekwendeni inthando yakhe ugcinela kuphi. Asesifunze lo ngibani lo verse lapha Genesis nakhonjana lekafunze 41 sifunza 41 ka angathi simbaleka nakila safunza le verse Genesis 41:46 kuthiwa kwathi uma secala lendlala kwathi uma secala lendlala kwende kanjani emaGibhithe ahamba enkosini yayo kuFaro
Uma kafika kuFaro bakhalela Faro bamtshela ngenzaba yendlala. Faro wabaphendula wathi asufunza lapha kuverse lokunje 55. Yathi kube indlala yembese lonke lize baseGibhithe bahamba baya kukhala kuFaro. Bamtshela ukuthi sebabulawa yindlala. Faro wabaphendula wathi hambani niye kuJosefa nente konke latanitshela kona. Ufike njani eJosefa? Nokuba meva iwayathi ufike njani lapha inkosi elihlanga seyitshela sivesayo ithi hambani sukani kimi hambani niye kuJosefa nilandzele onke ma instructions ema orders. Ihambe phi indlela yakho? Thatha lenzaba le bese ugijima lapha entsabeni lapho Jesu afika lapha afika washumayela khona. Angathi noma ngile imncumo yini mfundisi, ngoba ngathi itolo sifundzele elivesi uthi Jesu bekahlala lapha entsabeni imncumo njalo nje entsambama lithi makuthabuka kusa wenyukele wehlele ethempelini asuka kuphi entsabeni imncumo. Babusisiwe labamne the righteous sithite kwale sono sibelesela kuJosefa wabelesela Mrs Potiphar. Wabelesela wathi Josefa neke ngiyenti into lempi kangaka neke uNkulunkulu ngize ngimna kunjani imvise ebuhlungu. Wahlale ebungcweleni wahlale kwenteni insandvo yasimakathe wehlukana nesono. Wenda njani? Wehlukana nesono. Saba wesi simo saba sisite unikwe ukuthi utawungamela la ekhaya la Potiphar. Akatholi ngisho namdibilishi nasenti. Akatholi lutho. Umsebenzi wanza. Koja wethemba. Ngiyamthanza Jesu wasifundzisa ukuthi thembeke tinvende tincane. Wethembeke tinvende tincane. Uyathi uma ufunza la ngentasi kuthiwa Joseph wabathengisela lokudla labantu baseGibhithe. Lokudla kuthithiwe lapha ngenhla kwakukuningi kangange kuba kwakungange sihlabathi selwandle. Waze na Joseph wathi kubala se-countless angisale ngingasabali. Every city yayinala kudla tingunte kudla. Lithi kwathenga labantu baseGibhithe ngetulu kwaze kwayothenga kwaloko kwaze kwathenga ngisho ivete emhlaba. Tonke tatiphelela kuphi eGibhithe. Who is in charge? Who is in charge? Ungayibuka ekhashana lenzaba mzalwane khuluma nami nawe. Asihlale kusimakatse utasishi. Uyathi mfundisi kwangazi uthi ngathi donke letingcinamba is the strong wind shifting us into our positions lesidalelwe wona, taking us into our destinies. Manje thina lesikhani lomoya
usifuqela kule destiny asiboni siyesikhaliso sinaka lobuhlungu balane banomoya losishaya kabuhlungu kangaka. Kanti kumele sihlabele nokuba meva iwanyathe lapho ihamba sekonakele